too much ashafo mesanso Emma obibia akwaba nyamisho mo sedane damunya ebreji edwete ensemu a yede ebebesommo ewo too much efidie kase yi eso gano wahala jumede ena ebre asose muniaba ekwesikapa enenso mede ebebesommo na sede ye kan se nyame nkunwa oyefo anase osefo oye nnioma krampo na enya de se ebeye ye na nyina ebeye kwa mo bekaya ye self acclaimed evangelist be ebabonten ebekeka ensem edigu ye yankasa yem papa osei kwame despite so say ne blood donation a wo ye nyina no wo ya wo de kokoye nyankoma de ene ho nkroni ba ena wo ye all court ene chese ensem ne de bubruja ena ye evangelist Emmanuel Kwame Adey wo de ebebetu edwa efa ye CEO of Despite Group of Company Limited Dr. Osei Kwame despite ne ho a chese ensem no bebetu edwa na busuafo Ghana for dear ebinu se yampa se de ya ne bredura eno ya blood donation enkofo kokogu we ebetimi aye nokure because ade no wi a enkofo ebinu mu ene ho nkro ne ba na chese akwakwa ye se ebiji atu ebinu mu susu enji emfa entum na asem no epie free evangelist ni anokrampo de na chese asem na ye dem ase na chese dodo na eje ede na eno na enye day die ye erade aka yam papa Osei Kwame despite na asem ede aman wakama na no wakama no sen wakama na chese eneden evangelist Adey ababonten ede nkotodwe agufom ensa eda ensayem esu ebo brane ede chopa twitwiri die eto yam papa Dr. Osei Kwame despite enim se won huni mobo na won fa ne mfonso enche no ewo ensama woka ede etia no nyoma wo ye ede fa ne ho nyoma chese woka ya enu nti amadodo na ehuni se wo ye nipa bonini dodo na adwen se wo no de se nyoma wo ye nyina nya komapa ena wo de nemom wo ye ede aye ni bibi no wo de enkotodwe egu fom epa yam papa acho se otimi eka sa ensem no ede eche no na nyina no misunderstanding na se nyoma bia antuto ye nti na ma sa ensem no bebesi ye na wonim na fe na wo mu se private yibi na wo mo de wo mu atwimoja wo mu edidi sa juma na emum enye yam papa Osei Kwame despite na ebusuafo say na yam papa evangelist Adey wo de nensem no atudwa na chese wo panacho so wo accusing no wrongly no wo chire mo say I apologize to Osei Kwame despite I wrongly accuse him of using the blood donation for his personal sacrifices. It's really complicated by I apologize. We ene someone what they atu edwa wo chire mu na chese private entity be na wo mo involved in blood donation na wo mu yo mo de rituals nemu enye yam papa Osei Kwame despite na wo sorry pansem wo accusing no wrongly ma ni penya bad perception be de efa ne ho wo ne blood donation na wo ho into wo de chopper etu edwa na wo de tudwa na chese wo ne live session what then the fans the etwetwen enkomo eno de sa ensem no to edwa wo pa yam papa acho se onfa enche no se ensem a wokan no ama dodo na ehun se ye nipa bonini dodo na ehun se an wonye nipa papa dodo na ehun se mwa wode eboa se wode ji afoforo na nya sa enetia won hu ni mobo na wonfa enye de enche no na wo no de wonim say enye ya papa no enya de so betimi use blood donation no e dey say any rituals ebia into betimi continue with ni donation a wo koso a no afe ene abre ebia na evangelist Adey in some way to edana Ghana for say oyi wa say ye kan ye evangelist we bra kwa kuma nu ko interview na no wokeka ne nsema na ensisi so na ye kan say evangelist na adwemu ekan evangelist je say ahoma ni bi atia wo say ye de ne ko ekokọ pe adwemu hwehwemu fo so wo mu ehwehwe ma na ye kan ye na mo de ayo no ye correct na bibia ye eda na akwan so na say won say wono asa ba bonten abekasa ensem we kire say abusuam enye ensem bia na wo bi ba bonten ebeka edefo bi ho so wunje emfa entum eno ma bi wo hono na wo tese yaka e dia fa wo bi ehu a
enye no an se chese won susu na wadi eche ene benifo ka se nyesa wote da se abra na wa ma akora so na wode ne nanenam what is say we free nyame we yesei we your ritualist we your courts na no anu no so wanam na wo tre na wo spread what is say yesi ni person we yesei there be e wo so wotina na wo yen hwehwemu se se ya wo bebe kan ye ya wo de a chopa ba ba today se eye papa je ne chopa yi atum na wo jitum wa asopam no ye na ade so de no fon so ache na se won so nam ba bi e ko kan ye papa o se kwame deswet ho asemboni bi a se won so no den na wo so be kan fa ho wo be san wachi awoka se nipa metifiri na no wo se yenye sa ntie ne me so enye sa enetie mama ye mpentem emmu aten mama ye mpentem enka ensemboni emfamfa wo bi because winnim nipa no nyame ode ne ho ato no so anase de ode ne ho ato ne so enti enoma bi wo ho no mama ye susu njai se ye tie nipa no asem chen ebi na abusuafo ye papa evangelist adedin sem we tu yan dodo na susu se ebia na ye papa o se kwame deswet we siu no na court nhehye ye ne kire se won sam be gina pinsie so agogina ye kan ye se ane ye papa yusu blood donation no de rituals no won me gina eso no won sam fa chelpa introduce na ama evangelist adey be kan sa ensem no na susu abusia eno de yenim nokura bia ewo mu anase se ampa na susu ni nyina mu no abusia yaso edi ensem no achi ye ni edafon ye hwe de be kwakosi bia ye de beba aba be som nti de dan da ya no guso ye kan wuti asemu a to bo ase yenhwehwemu ansana sa won susu de wano betumu akabia won susu wakabi anyesa obekwa ye third person obekwa ye simpapani ewo emofra emu na ebiemu ensoso no dane da ma yenye ya adwisi yegu ye yonko animu ase ye enoma ense emfata ede afa ye yonko ehu all because of enimunyama ye benya all because of followers ye benya subscribers ye benya viewers ye benya edoma ye benya edede echi ma yen nipa no so how are they ebebeto no so because they say didi ananka nkofo binom enya ewo ye papa mu ebia na sese no ebi eni was success o ye na do so organize blood donation kwa obenya nipa se de na enka no wonya no enti mama ye hwe anoka se ye because ya anoka sa no eno etimi ede ye ko obo metimi de ye ko se ye mu etua ensusu ede enhira ebre nipa abrabo wo hwe evangelist ade ne nsema se so de ababetu edwa ya den na so betimi aka fa wugidi ye se ye papa yi na adwumu ka no anase bodamani ate na ode ye sa enoma binum ese fo wadwenche eba otuma gh comment section betimi so follow ye we id page and your Twitter handle so atuma gh_ midin e de ekresi kapa dasene ye besane hia makram Too much GH. We did that say Japan. A break and Besame TV. Me share too much GH chat. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody GDB. Madam, I say love you. Too much GH. We boy wate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey the Isaiah Kodwampo. We betun afem the great tempo. Mbrin. Won me kan woni ehwe Too Much GH. Too much GH. Mu ye too much. Na me so me ye am fire.